untuk register akaun ROU VIP, dekat kita punya token pocket ni ada butang discover. Nampak discover bawah ni. Tetapi kita kena ambil dulu link daripada penaja. Penaja akan bagi link. Contoh macam dekat sini ada link penaja. Okey, kita kena copy ni tau. Copy ni. Jangan pula pergi tekan terus, copy je. Tekan. Okay, sekejap. Tekan. And then copy link. Dah copy link tu, masuk balik dekat token pocket. Pergi dekat discover. Dah copy link, pergi dekat discover. And then kita tekan dekat sini atas, nampak ni ada enter URL, visit tab ni. Dekat situ, tekan. Dan kemudian pastekan dekat sini. Pastekan dekat situ. Pastekan yang kita copy tadi. Link leader kita lah tu. Link penaja kita, paste. And then tekan dekat tulisan biru ni. Tekan dekat tulisan biru ni. Okey? Tekan dekat tulisan biru ni. Tekan situ. Tekan. Okey? Dan tekan dekat continue. Tekan continue. Okey. Kemudian tekan apa? Kita tekan connect wallet. Connect wallet. Tekan connect wallet ni. Tekan connect wallet ni. Okey, tekan connect wallet. Okey. Tekan token pocket. Kalau kita pakai token pocket, tekan sini. Okey, tekan situ. Selesai, akaun kita sudah didaftarkan. Direct pergi ke token pocket kita. Itu cara nak register ROU VIP.